Semuhungu Eric yafashwe tariki 9 Mata uyu mwaka akurikiranyweho ibyaha bitatu. Icyambere no gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato amahinga data. Ikindi cya kabiri gushyira hagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hifashishijwe imbuga nkoranyambaga ndetse no kuyakwirakwiza. Cya gatatu no gukangisha gusebanya. Dosiye ye ikaba yaroherejwe mu bushinjacyaha ejo tariki 14 Mata. Muri make ukurikije ibyaha akurikiranyweho ibihano byabyo kuko ni ibyaha bitatu. Igihano gito kirimo n'umwaka umwe, ikinini ni imyaka 15 y'igifungo, hakiyongeraho n'amande hagati y'ibihumbi 100 na miliyoni 2, ubwo bitewe n'icyaha. Muri make hari abavuga ko abo yakoresheje imibonano mpuzabitsina barenze umwe, bafite ishingiro barenze umwe. Iperereza racyakomeje, list ishobora kwiyongera. Gusa icyo tuba tubwira abantu, niba hari undi yarakorewe ibyaha abikorewe nawe ntatinye kuza kuri RIB gutanga ikirego. abo yabikoreye n'abike gitsina, abareze ubu ngubu n'ab'igitsina gabo. Semuhungu Eric birababaje.